pismo od svog deteta, a neprijatelji su odgovorili. Bilo je to pre više od 100 godina na početku Prvog svjetskog rata, kada je srpska vojska uspešno organizovala odbranu Ade Ciganlije, preko koje su Austro-Ugari žestoko napadali kako bi osvojili Beograd. Odbrana Ade Ciganlije je predstavljala odbranu celog grada Beograda. U trenutku kada su raspoređeni neprijateljski vojnici čekali znak za napad, naši vojnici su vidjeli da je u ruki komandanta Austro-Ugarske vojske Augusta Schmidta stiglo pismo. Pomislili su da je upravo to pismo bilo naređenje o napadu na Adu Ciganliju. Srpska vojska je krenula u juriš posle teške borbe. Ada Ciganlija je bila odbranjena, a u momentu kada su naši i neprijateljski vojnici sahranjivani sa istim vojnim počastima, u džepu austrougarskog komandanta je pronađeno pismo koga su ugledali pre samog napada. Želeli su da saznaju kako je tačno glasilo izdato naređenje o napadu. Međutim, sadržaj pisma je bio potpuno neočekivan. Bilo je to pismo Schmidtove ćerke i jedinice. U svakoj rečenici je opominjala svog oca da se čuva i da se mnogo ne izlaže smrti. Tada su vojnici i oficiri napravili jedan viteški potez. Poslali su pismo: poštovana gospođice sa teškim srcem i bolom u duši, iako smo neprijatelji, prinuđeni smo i moramo mi da budemo ti koji ćemo prvi da vam javimo tešku vest da je vaš neumrli tata, heroj oficir i komandant 32. austrijskog puka, danas herojski pao na čelu svog puka. A u džepu su pronašli 4000 kruna koje su takođe poslali sa pismom. Nakon nekoliko meseci, gospođa Schmidt je odgovorila: oba pisma se i dan danas čuvaju kao uspomena na velika i plemenita dela, čak i u najtežim vremenima. Da li ste znali da je u Srbiji osnovano udruženje Baksuza? Bilo je to u vreme Kraljevine Jugoslavije, kada je u Kruševcu osnovano udruženje Namćora, Ugursuza i Baksuza. Ugursuz je reč koja se tada koristila za nesrećnike, a naziv tog društva je ni manje ni više nego dobra narav. Oni nisu imali predsednika, pečate, čak se nije znalo ni ko su sve članovi tog neobičnog društva, ali su im članovi dolazili iz svih krajeva Kraljevine. Vremenom, neki članovi su se ipak otkrili, pa se zna da društvo nisu činili besposličari. Bilo je to ljudi različitih profesija, poznatih advokata, trgovaca, ugostitelja, profesora i drugih. Udruženje je išlo dotle da su izabrali svoj dan u godini koji su po pravilu svake godine slavili. Bio je to dan koji su smatrali najbaksuznijim danom u godini, a to je 9. utorak posle Božića. Udruženje Baksuza je imalo i svoje takmičenja, od kojih je najznačajnije bilo takmičenje u ćutanju. Dozvoljeno je bilo samo režanje ili kikotanje. Dobra strana takvih takmičarskih okupljenja je bilo da su tokom druženja prikupljali sredstva koje su izdvojena za pomoć najsiromašnijoj deci, što je zapravo i bio cilj ovog udruženja. Na početku Drugog svjetskog rata prestala su javna okupljenja Namćora, Ugursuza i Baksuza. Društvo je zvanično obnovljeno krajem 80. godina, pa se Dan Baksuza i dan danas obeležava, a društvo ima isti cilj, da pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Da li znate zašto se kaže zdrav kao dren? Za Srbe dren nikada nije bio samo obična biljka. Iako je pravoslavlje zamenilo staru veru Srba, kult drena nije nestao. I dalje se u nekim krajevima Srbije dren čuva i jede na tačno određen dan u godini da sačuva zdravlje. Medicina pre 1000 godina nije nikako bila na današnjem nivou, ali dren nije slučajno izabran za voćkicu koja čuva zdravlje. Dren su sadili pored svake kuće, kako bi sačuvali dobro zdravlje cele porodice i budućih generacija. Svaki deo drena je lekovit. Plod, list, kora, cvet, pa i sveže i osušene koštice. Zbog svih ovih razloga, naš narod je dren davno proglasio za najzdraviju biljku koja postoji. Pa je tako nastala i izreka zdrav kao dren, koja se i dan danas koristi.